October ni thum sangkha zakwa somriat pali ani a Christine Jesopichu Greater Toronto bula veng pakhat Queensville muna an chena in atanga kidnap ani hemini hian Christine nu le au keni ate hian paber custody detention center om chu kan turin Christine hi ina ama chowin an nuchia kumkomi chaw alania wangin apa tanina om mutur chuan anu hian alanaw dewa athriata wangle custody mitang borozet zete mutir adulowa wangin in lama om tir ta zo kani Christine Bauchungchang police lam hriat tir ani hnuwa azon na thongal rumani a tin police mai nilovin an thenom khoveng te po he naupang bo zona hian an ron thok chuak ve bok akal na tur ni thei om te a thian te in tele an tual chai na te lamin an dap chuak ni ang reng hle a tin police lam te po in thei top tak meu chuain chumlo chat lovin hemi bo zon na hi an bo zui renga amai ro chuwana ra ang anti ang devin an nu chuya ol ai lovin mu tu reng a om lova a thom ri wa po are in are tlok ani ber mai thlakhat chuang an zon nuwa chuan police te po an beidong ta hle a heti lai hian a chung te eroin beidon an tumlo an fanu ngai chang renga hun le ni an chiar le mek lai chuan abo atanga thlathum na borvel kumtharnia an chena in atanga mel som thum pakata hla Christine Jesopi ruang chu an mutanol mai postmortem result atanga alandanin Christine taksa hian soisakna hnu ma le vi na hnu ma mu ani a engponi se heng thili tu ti nge ni ang ti le engwanga ti nge ani ti chu police lam chan alo ni ta ani police te hian he case bo zuin thei top chuwe bok ma se a ol ai lo hle a poi khoi tu hian a sul hnu a thup thale te po ani ta ve ang hetiang ne wang hian thlaing moza chu police te hian case bo zui tumna po an nei ta lem lo ani kumsang kha zakwa somriat panga April thla ngi Paul Morin chu he case chungchanga hian police ten an rek tanol mai Morin hi Christine Techen ommeya khosave ani a police ten investigation an nei lai atanga an mirin lel to ani poi khoi tu bernia an rin an manta ka chuan thenom khoveng te po an tho huai maya ma se Morin a trial hi beise angin akalbik lemlova kumsari zet nuwa sangkha zakwa somkwa pani kumkhan Morin a chu first degree murder case or tir anita chowa dam chung tang turati anita ani ma se Christine case hi heta hian atop reng lo angai nom chandon chau mai Morin an thlasom pariat zet tan ina hun aman nu in Christine taksa atang evidence an nei chu exam that le ani a chuta an thil mu chuan tanina an khung tak Morin a DNA amil thei ta thlat lo chutiang ni ta ka chuan poi khoi tu chu Morin ani lovin midang an ni ti na ani ti chuan official takin poi khoi tu ani lo ti nem nge ani ta a tanina tang chuan chua zalen ani ta ani poi khoi lo tu zok remna pe kani chungchanga hian police lam hian ti sualian tak an nei nia ngai ani a diklo taka chungchang thu relania wangle remna pe kani awangin Morin hi sumfai $1 million khatle thlem pek ani ta ani hetia police lamin diklo baksak lutuk maya thutluk na an siama wang hian an case local puidan te po enfia tura inquiry din hialani Morin a poi khoi tu ni tak silova chuan he case chungchang boi pui tur hian task force tin le ani a he task force hian mi zathum lai thuzo fia turin an kova Christine underwear mi pachi an hunen khan an DNA ain milem ti enfia zel ani bok nasatakin he task force hian case chui na tho chunzom ma se an hlotling ta bik lova ti chuan kumsang ka zakwa somriat pariata case bo zui tura an din task force ngei po chu ti top disable ani le ta ani hetiang ni ta ka chuan victim chung te po in an fanu kidnap tu le thattu hriat chua chungchang a beise an nei tlem hle a chui chua thei ani ang ti rin na po an nei ta meu lo kuman vele dewa kumsang ni som ni aloin her chua meu chuan genetic genealogy website in rinhlel ming le ni na aron hailang tanol mai police te chuan Christian ke korte ami pachi an mu kha American lab
Othram Incorporated lama DNA exam turin an thon ve le a helep hian DNA an test result chu GED match online lama an upload ta ani GED match hian DNA an lo lak khom to zong atangin amil puite ba ka an chi le kwang zong tenen lam athur chuak vek thei ani hetia chik takle uluk taka anzir chian atanga tharuk nuwa amil pui an muta a DNA mil pui an mu chuai hi Calvin Hoover ani a investigation nei tir live khan ani hi police terin hlel po akai phalo hrim ani ome Christiani athia trakum somthum paruk vel zet aliam nuwa poi khoi tu dik tak an rek fu theini in alangta a victim chung te po an lom hle a an thi ma nge ya an fanu that tu hriat chua ani theidon ta chu an tho huai ta veang Christiani tha ani live khan Hoover hi kumsomni pariat mi ani a Christiani unau pa Kenya soidan chuan Hoover nu pui hi thari hi apa bopane na thok ho trini in anu thian hnai tak ani nge bok Kenya soizel dan chuan Hoover chu an chung ko thian thatak ani mai ba ka ani na po voi duai lo ron chuang lu thin ani a he ba ka hian Christiani bo an zon na po voi tam tak a fe chuak ve a tina voina ate po atel ve vek bok ani apoi khoi lo tu zok an lo man tak chung changa morin ange chuan thil nuam tak zong ani lova ma se victim chung tiril ru hadam taka an om na tur kadu pera ka chung chang bi ka engkim chin fel ni to ma se rin hlel na le in pu ming chiat na hlim thla ero chuan min la zui reng ti in a soi an chui chuwa tak ber Hoover hi kumsang ni sompanga khan ma ni in ti hlumin alo thi to a poi khoi tu ber thiam lo chan tira hrem thei ni to lo ma se police lam chuan uluk takin Hoover nung changte a hun lo man to dan a timeline te chui chuwa tumin an be chun jom zela poi khoi na dang anem ti te ba ka akut lo tuar ve to midangan omem ti te po chui zui zel ani ama ber athi to miawa wangin poi khoi tu ani ti hreto ma se engwanga ti nge ani ti le huat na wange a hur her wang ve hrim ti te chu zo na chan ngai lo tur ani kum khua to don ani apani na Carla Jane Walker February ni som pali sangkha zakwa somsari le pali Valentine's Day ani a kleiro le rol thar in ngai zong te tan chuan kum tina khelova an lo nga thin le an lom thin hun hlim om tak ani a emini po hian kum som pasari chawa upa Carla Walker po aphur to tak zet ani Carla hi an school cheerleader ni in Fort Worth, Texas muna Valentine's Day lomna ceremony a achian tenen lam turan ni a aphur to hle a achung te po in an phur pui viau mai Carla hian bialpa Rodney McCoy anei ve a ani hi Carla aya kum khada upa ani ve thung ani po an school football team player zinga mi ni ve in Carla nen anin kop chu an chian dang te po in me an ti ve hle mai hemini hian Carla te po an lam thatokhat hle a an program zong hi ven him na hnoya uluk tak le mumal zo ka kalpui ani a chuti rual chuan Carla le abial pa Rodney te chu function atanga putru in marijuana pot ti an soipo chu an lo zu a ti chuan cho e chuak turin an thian then khat tenen function nei na mun hi an chua san ta ani hemi nu hian Carla le abial pa hian an pani chawa hun fal nei du in an thian te hi bowling alley lama an kal sana ma se chunga lut ta lo chuan parking area an motor hnunga an thudun ta zo kani heti an motor seat nunga an thut lai hian tleirol tanana na chu an nuya an khek or boka emi nu reivak lawa hian info lampang po an tran chawani mel Carla hi kar kong khar ngeng zongin a chua kar hi achung lama tangin an lok lem lo bok chuti an indit chau tran lai vel chuan nuam tolan tumna kar lampan chuan mi local anomani ti reng an ngai tua to lo ti chuan mel hriat lo an karon panding nal chuan kar hnunglam kongka pona tanga aron hon chuan kongkarin chana lo om kar lai chu leichara atla hnoka Rodney an abial nu kar lai pui tuma chetaron la chu chupa chuan asilai phorin Rodney chu lo tina a chet vai chuan ka nga la tum thui in vo bok heti lai hian kar lai chuan kap lo turin le thate te a azui tur thual soya
chuta chupa chuan asilai ken ahmet pera rodnia chuan akap tai moti in aphili boy le a chupa bok chuan a pistol chu met per le in chuta po chuan alapuak chuang lo rodnia chuan chu silai chu ain lot lo ani ti a hria a ma se thil dang ngai to le na hun nei ho lovin chupa chuan a pistol ken chuan rodnia chu alua a chuta ngeng maya motor chunga chuan ni ko hrelovin atlu hlom ta ni lu chuthi lu hian silai hian in chu fawa pistol in chut po hi ana khopang chia chun zom zelang rodnia har chuale chuan a lu atangin thi a chuak ti a hria a an hoi kwalvel chuan karlai ero mu tur halo om to lo a hriat theinu hnung ber chu karlai soi kalro kapa wa kau thuai ro ti chau kha ni chutia thi nuang chung chuan karlai te in lampanin a in khal chuaka karlai chung te chu thil thlendan kim chang a hriat thei chin awashil ta a anni hian police lama an hriat tir ta ani hemi nu hian karlai pa chu bowling alley lampan chuan rang takin a chuak ve ngala chu hmuna chuan police te lo om to in he hmuna hian police te chuan 22 caliber rugger pistol a magazine chau an lo chara ti chuan mi bo zon na chu an thok ta nga lani karlai zong hian police te an helicopter te mai ba ka volunteers chanem tak an thok chuak rodnian police te hena mi sual pian hmanga soidan chuan vunwar chervelam sam toile korhring tle deuh reuh ban bul ha le cowboy lukhum var khum ni in asoya tin hemi sual hi atong mangpo Texas ophoi ni in asoibok ni thumlai an zon nuwa karlai ruang chu benbrook lui kianga kor te pakhata chhar ani a autopsy atanga landan chuan a ruang an hmu chhuah ma dakar somni pali borvel kalta a thi ti hria tani hei ba ka hian atak sa vela hliam hnu ma hmu ni in morphine chiu ani a tin re hlum nge ani ti result atangin a lang bok ruang charani hnu hian mitam takin anrin hlel poi khoi tu ni thei om police ne na an thlen na sa hle a heng information ron petu te hi mi zani vel zet an ni hetiang khopa information dong tam chu police te tan po case chin fel harlo tura ain ngai thei nge yang le heng rin hlel zinga hian police ten number 1 a anda Glenn Samuel McCurley chu thuzo fia tura kau masak ber ani a ani hi bowling alley atanga lavak khosa ani karlai ruk bozan le hemi laivel hrim hi atrak khalna achol lai ani a tin hemi zan tak hian anupui in lama omlo lai ani le zelbok hengba ka hian police terin hlel ani na chan ber chu ama luka 22 caliber silai mo le chu karlai nu chu ani na hmuna an chhar pistol magazine nen ain mil chia wang ani police ten he silai chung chang an zo hian mi nan ruk sak to thu in na changa thuan zo fe nuwa thil thleng nen in kung kai na neya an hriat lo wangin McCurley chu an chhuale ta ani hetiang hian ngun takin mitam fe thuan zo fia nu po in hlin tur tak ero an nei fum fe hlei thei tlat lova tinin ruk bo na mun te ruang char na mun te po voitam fe an thli thlai le a thil thar an be sei le duang ero an mu thei meu lo police te hian an be seng result chu mumai lo ma se karlai taksa le athuamin belatanga poikhoi tu DNA evidence an kol thata wangin engtikai mo chuan an man an lain be sei ve tlat thung amaira chu sangkha zakwa somsari chobor vela an khol te hian dik takin DNA sample ala endik chat theilova hewang tak hian DNA sample von that ngot baklo chu hetiang konga an technology te hian ti thei an lene tamlo hle ani hetianga kumsom ni chuang zet zot avele nu kumsang ni som pakwa a thiamna le technology ten ma na satakin aron sona karlai bra a DNA sample an mu chu Orthram Incorporated a thon anita a heta an khol hian DNA sample nei tu le ni na aron hailang ta ani DNA sample hian mi pa unau pathum McCurley chung ko amila ti chuan investigator te chuan July ni sari kumsang ni somnia kumsom sari pasari zeta upa Glenn Samuel McCurley chu chui chiang turin a in lampanin police te chu an che chuak ta a in pona bol hlo bom chu la in athil pai tengun takin exam ani a ti chuan September ni lia chung an thil lak atanga McCurley DNA an hmule karlai bra a DNA sample an hmu chu ain mil chia ti an hmu chuak ta ani
McCurley hian kumtam tak liam ta police te hne na asoi to ang tho kha investigator te hne na po soi le in Karlai atha ani lo zia te po asoi ve luam ani ome tin heng ba ka hian ama taksa nge atanga DNA sample po la a test turin atia ti chuan police te chuan DNA sample chu la in an test le a ma se a konfiang hu ni tlat lo Karlai bra mi nen khan a in mil le thlap thawa a konfi swale ma wangin tar konfia ani ringot mai ti chuan McCurley chuman anita a trial hun tur an nga lai hian US dollar noi khat zeta bel chua lai lo kania tuna zet chuan police te po chefu anin ti in manfu anin ti to chai chai hlea fu chiang lo mo ti hla tomia saktika sakrualan tumvel ti chuan na topa kumsomli paruk zet nuwa poi khoi tu dik tak chu police ten an rek theita McCurley hian atira phat viau tumma se DNA ber ai mil chat zelta ka chuan phat boi thei ani lo ti a rechiang ta thil thlen dan police te chu a shil ta Khamizan Khan McCurley hi arui hle bowling alley Karlai te car park na lama hian ron kal dingin anni hi car chunga an omani ti a hrelok po ani ran lo McCurley na soidan chuan parking area beer ka ina karui to hle chuti lai tak chuan car pakhat atangin thomri nuiri le khekri ka ria ka panta ni amun ka thlen chuan car chunga an lo oma car khong khar ka honga ami pa jok chu ka chuthu ti chin zong hi a thu soi oi har salo chin ani anua asoi a mei chen a bial pa la ka tanga kalak thana wanga lom thu min shil ati le anua min kwa min fop ati ero oya har sa le tin he thua soi hi police te hna asoi chua alani khang kan soi chin bak le Karlai tha dan chungchang asoi chun zom to lem lo wangin thilni na dik tak retur chuan trial nei huna athu soi nga angai don ta ni odikhan case pani kan zowa a case pani na zo ki police te che dan hi mak ang reng ka tia achan chu McCurley hi ama khan lo man to ni khatian man khan an man ma po khan Karlai bial pa Rodney hian misual pa poi khoi tu mel om dan te angi mai mang ain thuam bel zong kha chiang de na soi thea ti chuanin McCurley hi amma sa jok DNA test ina amil ma khatiang zong anti ma khan an ring le la chan chu enge 22 caliber silai mu te kha alo leya chu magazine an Chhar bowling alley magazine an Chhar ne khan ai mil che ti zong kha khatianga wang khan police an man an ring lani amai roju khati ni si kha engwangin nge Rodney Karlai bial pa ber kha anwa khau lo amel en fia tur khan ti lai hi ka zona ni chuwang chon he case police te hi anche mak ka tiang renga tin chu ti rol chuan hey case chi chang tun ma lo thleng to te kan ngai thla thina kan cheer thina an zawai chon kan faketi na ni chuang lovin an che dan zong kan wa fak veketi na ni chuang lovin kong le lama chon an film kurzia le an in pek na anasajia chu he case po hi ni na taka chuanin kumsom thum chuang ani chu tiang nuwa chuanin an DNA sample ka an lo la da thangar maya khol thar aron chu huna chu khol thar chong kan endikang ti naril ru khami be se na la oma kha an fak om ka ti lai nia khothang police tele investigator te hi an ti mai lo ati mai te pon lo om thawanga chu lai be ka chu kan comment ve ni chu ola he hunrei tak chung ka man lei thei lowa chuwang chuanin video pok upload thave thei lowa ezona berani lo wangin na bera hianin ka nei thei chi alowa chuwang chuanin regular takin ka ti ve zot thei lo ni maro chu kan man da na angin kan ti ve ze langa thei topin ti ve le tang kan tum to do nia